mukuru w'ihanga rukugambaho n'abebembezi abebyo kwerinda hamwe n'abaturage ba Kashozi division municipality ya Sheema muri kiko tebekanisiwe kugamba nshongaze byo kwerinda hamwe na sente za page development model yashaba abaturage ukongera amani umukwerera abana umwana wote mtire mwisomero taranta tererebo oya ile taranta yo kumje omuramuzi ogwakamunga oya ile taranta yo kuba professor ogwambeire oya ile taranta yo kuba doctor nguku okuba ile lawyer engineer aba bana bona mutaratire mwisomero ebyona bikaba kumutu ngo kuwa kugira chimba kinaka kwa hagati ukanga kushita kwitaka akakomera yes akakuka komera hagati y'echimba kunuko wakati ro kwitaka kakandi kamera ngwena magezi ko mwana tikaremera woda biterimishimo RDC wa Sheema Prikeria Muhendo ari kugamba hanshonga yo bushuma werize karungu nagirangu zitandikaho y'abaturage kuremwa kwayo abashuma yiherize amatungo muri Sheema nkabarisa 20 twine kwekora mu murumo tureba ngo amatungo gitu twagareberera wanyategereza tukabaha methods of doing it kumara bamutachikozire we might get a problem. So nyenda kubashaba again, can we do that we agreed on? Turonda abantu abavigilanti tubarebe ngo bakora umurumo. Honorable Dickson Kateshumba nagira nko muringo kumwe wo kukiriza ntekateka ya government hamwe na mukuru w'ihanga yo kwiha buri muntu we no muyango mboro atiriwe ntekatekeze ko mwebembezi w'abantu urebe kangu yahwera government mukubingo boro muihanga. We focus on 3 principles ningas philosophies ishatu kandi zintu shabe bembezi batahibanje at whatever level. Please take note. Abo kuba numbaze kuba numuraba MPs turibinji 500 ohurem empogu aliyo nakorechi kandi katesta kuchikora katesta kubasa kwa MP ndizo katesta noha so nyine bitu bisatu which I focus on philosophies. Number 1, social welfare, social services. Ebintu biri kuyamba umuntu witu waburizo kushanga naba hoje nakurakurana aho ntoje amanwa manifesto kandi umuhabuzi wa mukuru w'ihanga arigire yakahabura abantu hamwe n'abebembezi uko isage sente za parish development model ari kugira ngo ikintisha kwera ihanga ukuhindura amagaraga abantu nazimara nashika amezi nashenye kurebo ndijore nebore burwo hazi nabwecho tagira bwire bundi obakubasa korre bintu keba ibyo kurete so bwiga abo kwatura na dhamezi nashenye akabo muhuku ngwero bore bantwera ngo amezi bagafutera hamugende omukazi wawagire bwire bwo kinge misiri yawe tubantu kimanya ngo obwiga bw'abantu nuja ukweshaho ko mukazi wakwa nazikozesa narigira bwire wabwirira umuhuku kushenye kuno kutamizi ogahwe kandi amezi bagezi baje ibo bashe bakuraga gasha kwa Gerard Tugume aba Sky TV agenshonga.